U ovom videu nastavljamo tamo gde smo stali. Nakon što ste u prvom videu naučili kako da napravite i formatirate tabelu, sada je vreme da je prilagodite svojim potrebama, da dodate i brišete redove i kolone i spajate i delite ćelije kao pravi profesionalci. Nauči sve to brzo i lako, ali ne zaboravi da lajkuješ, zapratiš kanal i podeliš video sa drugarima. Školarac, vaš online učitelj za savladavanje osnovnih veština rada na računaru. Dobrodošli na kanal koji je namenjen svim školarcima i onima koji su željni znanja i usavršavanja. Sljedeća stvar koju ću vam pokazati jeste dodavanje redova i kolona i brisanje i na kraju spajanje i deljenje ćelija i tabele. Za početak u ovoj tabeli recimo ću dodati 2 reda. Kako se dodaju redovi u tabelu? Tako što se selektuje određeni broj redova koliko želite da dodate, na primjer 2 reda i onda ovdje dodajete redove iznad selektovanih redova ili ispod selektovanih redova onoliko koliko ste selektovali. Klikom ovdje dodat ću 2 prazna reda ispod ova 2 reda. I evo vidim, ovo su prazni redovi, ovo su redovi koji su bili. Vratit ću potez nazad. Kolone isto tako, znači selektujem koliko kolona hoću, na primjer 3, i dodajem levo od selektovanih ili desno od selektovanih. Na primjer levo i to izgleda ovako. Vratit ću nazad. Možete red dodati i tako što ćete kliknuti mišem ne u ćeliju, nego iza reda tabele i pritisnete Enter. Pa opet iza reda, pa Enter. Ali na ovaj način dodajete po jedan prazan red. A onako ste mogli više redova odjednom. Možete i brisati redove ili kolone tako što ćete ih najpre selektovati, a onda ovdje birati brisanje samo ćelija, brisanje kolona, brisanje redova ili brisanje cele tabele. Ako sam selektovala red, znači obrisat ću ga ovako. Kada selektujem kolonu, brisat ću kolonu ovdje. Brisanje redova i kolona možete da radite i tasterom Backspace na tastaturi. I sada ću vratiti nazad. Ali ako probate da brišete tasterom Delete, brisat ćete samo sadržaj, odnosno tekst koji je napisan u tim ćelijama. Znači, sada ću kliknuti na Delete i obrisao se samo tekst, ali je red ostao. Vratit ću nazad, obratite pažnju, neću dobiti red nazad, nego samo tekst nazad. Ukoliko brišem celu tabelu, dovoljno je da kliknem bilo gde u tabelu i opcijom Delete Table da obrišem celu tabelu. Vratit ću je nazad. I sada ću vam pokazati kako se brišu ćelije, tako što ću najpre ovdje upisati neki tekst da vidite kako se pomeraju ovi tekstovi, znači da vam bude jasnije šta se dešava. Selektovat ću ovu ćeliju i mogu brisati ovdje Delete Cell ili mogu pritisnuti taster Backspace na tastaturi. Kliknut ću ovdje i sada ne briše se ćelija automatski, nego mi nudi dodatne opcije. Krenut ću od posljednje. Posljednja opcija znači obriši kolonu u kojoj se nalazi ta ćelija. Znači obrisala bi se ova kolona. Predposlednja opcija znači obriši red u kome se nalazi selektovana ćelija. Znači obrisao bi se prvi red. Druga opcija znači obriši ćeliju koja je selektovana i pomeri ove ćelije na gore. A prva opcija znači obriši ćeliju koja je selektovana i pomeri ćelije u levo. Krenut ću od posljednje opcije i trebalo bi da se obriše ova kolona i da u ovu moju tabelu ostanu 3 kolone. Znači, obrisat će se ova kolona sa ovim tekstom. Evo, nestala je. Vratit ću nazad i obrisat ću opet tako što ću da kliknem na taster Backspace. Izabrat ću ovu opciju i sada treba da nestane prvi red. Evo, vraćam nazad. Sada ću obrisati ovom opcijom, to znači da će se obrisati ova ćelija, a ostale će se pomeriti na gore, ali obratite pažnju,
Nestao je samo tekst, ova dva teksta su se pomerila na gore i ovde imam 3 prazne ćelije. Znači ovde imam, da kažem, dodatu praznu ćeliju, vratit ću nazad, a sada ću obrisati na prvi način i obratite pažnju sada. Trebalo bi ova ćelija da se obriše, a ove dve da se pomere u levo i gledajte šta se još desilo. Ovde nemam dodatnu ćeliju kao što sam imala malo pre kad su se ćelije pomerale na gore, nego jednostavno ostala praznina. Vratit ću nazad i obratite pažnju na to brisanje. Sljedeće što je ostalo jeste spajanje i deljenje ćelija i tabele, pa ću ja recimo ovde u ovoj tabeli da spajam i delim ćelije. Pa recimo, selektujem 2 ćelije i spajam ih komandom Merge Cells. Od 2 ćelije nastala je jedna. Također mogu da spojim i ovako ćelije. Pogledajte, od 2 će nastati jedna. Sada ću da delim ćelije, pa ću recimo ovu ćeliju ovde da podelim komandom Split Cells na određeni broj redova i kolona. Ovde imam opciju da upišem koliko kolona i koliko redova hoću od ove jedne ćelije, ali imam i opciju koja kaže spoj ćelije pre deljenja. Međutim, kada je selektovana samo jedna ćelija, ta opcija nema nikakvog značaja. Znači, može biti i uključena i ne, potpuno je svejedno. I napisat ću da ovu jednu ćeliju hoću da delim na 2 kolone i 2 reda i sada ću od ove jedne ćelije dobiti 4. Obratite pažnju. Znači, ova ćelija se deli na 2 kolone i na 2 reda. Znači, evo su 2 kolone i 2 reda, dobila sam 4 ćelije. Kada hoću da delim 2 ćelije, idem na opciju Split Cells, sada je bitna ova opcija. Ako je ova opcija štiklirana, to znači da će se ove 2 ćelije spojiti pre deljenja i posmatrat će se kao jedna. Neka ostanu isto 2 kolone i 2 reda i sada kad se ove 2 ćelije prvo spoje u jednu, a onda podele na 2 kolone i 2 reda, dobit ću 4 ćelije. Znači, od ove 2 sada ću dobiti 4. Evo. I sada ću selektovati ove 2 ćelije i deliti, ali sada ću isključiti ovu opciju da se spoje pre deljenja i upisati isto 2 kolone i 2 reda. Šta će se sada desiti? Pošto se ne spajaju, sada se svaka ćelija deli na 2 kolone i 2 reda. I trebalo bi da dobijem ovde 4 ćelije i ovde 4. Znači ukupno 8 ćelija. I još je ostalo da podelim tabelu. I sad obratite pažnju, tabelu ne mogu da delim ovako, da ovo bude jedna tabela, a ovo drugo, nego ovo može biti jedna tabela, a ovo, na primjer, druga. Potrebno je da selektujem red koji će biti prvi u drugoj tabeli ili jednostavno da kliknem negde u taj red koji će biti prvi u drugoj tabeli, a onda da kliknem na opciju Split Table. I od one jedne tabele sam dobila 2. Hvala što ste gledali. Ako vam se dopao video, lajkujte, podelite ga i pretplatite se na Školarac za još korisnih tutoriala. Vidimo se u sledećem videu. Pozdrav!